باری اول شهرداری نیویورک مسلمان تعیین شده است. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، روزی 4 نوامبر سال جاری، دانی که نام اصلیش زهران ممدانی است، شهرداری شهر نیویورک انتخاب شد، یعنی میر نیویورک انتخاب گردید و این واقعه برای امریکا یک واقعه تاریخی گردید، زیرا باری اول شهرداری نیویورک مسلمان تعیین شده است، مسلمان انتخاب شده است. البته که چگونه که معلوم است نیویورک تنها یک شهر عادی نیست، بلکه یکی از شهرهای قدیمترین و بزرگترین مگاپولیس های امریکا، دارای سرشمارترین اهالی و یکی از پرقوتترین اقتصاد را در کشور دارد. پس نفوذ این شهر چنین بزرگ است که به این حادثه حتی دونالد ترامپ را وادار کرد که این را شرح دهد. این را باید به نظر گرفت که ترامپ که از شدیدترین مخالفان همه آنهاست که مقاومت میکنند، از جمله خود دانی را، همین زهران ممدانی را. البته این دانی عضو حزب دموکراتی است، چگونه که معلوم است بر همگان که با آن حزب جمهوری خواه، حزبی که آن به ترامپ تعلق دارد، مخالف است، مقابل است، از همدیگر جدا هستند، ضد هستند. اما نه تنها با این سبب اساسی نیست، چون ترامپ فکر میکند که دانی از بل وینگ، یعنی رادیکالی حزب دموکرات هاست. از این رو ترامپ عقیده دانی را برای جامعه امریکایی بسیار خطرناک میشمارد. در اینجا سخن برای دیدگاه‌های نظرداشتی نزدیک به سوسیالیسم می رود، با نگریش کمونیستی، یعنی مخالفی عقیده‌های کپیتالیسم مطلق است که حزب جمهوری خواه و جامعه غربی در مجموع آن را جانبداری میکنند. از این رو تنقید ترامپ از او تماما از آن سبب نیست که او مسلمان است. تماما مسلمان بودن او بر این هیچ تعلقی ندارد و این مسئله با گفتار یا موقع ترامپ و دیگر راهبران جمهوری خواه یگان انعکاسی ندارد، یگان مخالفتی ندارد، یعنی مسلمان بودن وی. و در رسانه ها سوال ها پیدا شدند: آیا مسلمان ها از انتخابات خوشحال شوند؟ از این انتخابی که بررسی شد و این دانی همچون یک میری شهر نیویورک انتخاب گردید، آیا خوشحال بگردند؟ آیا خرسند شوند؟ آیا باید شادی خود را آشکار اظهار کنند و افتخار نمایند؟ یا اینکه در این مسئله یگان مشکلی وجود دارد، یگان مشکلی هست؟ اما این دانی اصلش هندی است. پدر او در شهر اوگاندا زندگی کرده است و خود دانی تقریباً 7 سال در آنجا بود. سپس به نیویورک کوچیدند. پدر او پروفسور تاریخ در دانشگاه کلمبیا بود. زیاده از 28 سال در نیویورک در ناحیه بروکلین زندگی کرده است و دانی باشد از گروه و فرقه های شیعه از اهل تشیع اثنا عشره که سرسخت‌ترین دشمنان اهل سنت هستند می باشد و چگونه که در بالا ذکر کردیم او یکی از جناهای قسم حزب دموکراتی هاست و او با ایده های سوسیالیسم غربی میل دارد، نه آنکه در چین وجود دارد بلکه در شکل لیبرالی غربی. از این رو ترامپ او را از نگاه ایدئولوژی امریکایی بسیار خطرناک میشمارد. من در این سخنرانی شخصیت او را از جهت اداره کنی بهاگذاری نمی کنم. شاید او راهبر خوب باشد، شاید استعداد داشته باشد، اما در مورد سخن نه مهارت اداره کنی بلکه مسئله تأکیدی او مسلمان است. آیا فعلا وی مسلمان است؟ آیا در رسانه ها و جامعه های مسلمانان قرار میگیرد؟ و از نگاه من قابل قبول نیست که او را همچون مسلمان شهردار معرفی کنیم، یک مسلمان شهردار معرفی کنیم. چرا؟ برای چی؟ به خاطر آن که وی به سبب مسلمانی بودن انتخاب شهرداری نشده است. حتی او با جامعه مسلمانی نیویورک یگان رابطه زیچ هم ندارد، حتی مسجدهای آنها را هم نمی رود. در چهاربینی‌های عمومی مسلمان‌ها اصلاً کو اشتراک نمی‌کنند، شرکت نمی‌ورزد و در اصل اکثریت در نیویورک مسلمان بودن او را جنبه منفی می‌بینند به خاطر آن وعده‌های اقتصادی که داده ایستاده است، به مانند مثلا محدود کردن نرخ اجاره خانه، نقلیات رایگان، بهبودی تأمینات اجتماعی. برای همین خاطر است که مردم بر او امروزها آواز دادند و او را انتخاب کردند و وعده‌های او از مکتب سوسیالیسم غربی سرچشمه می‌گیرد. انداز از ثروتمندانی که از $1,000,000 بیشتر درآمد دارند و کمک بر فقیران دادن این. انا همین ایده ها بود که او را به پیروزی آورد. نه مسلمان بودن این شخصیت،
аммо масъалаи муҳимтар ин аст ки набояд исломро ба як шахсияти алоҳидаи ваҳмнок раҳнамоӣ кард, хосатан агар он шахс аз усули ислом тамоман дур бошад, дар ҳоле ки ин роҳравиш як секулярист қарорҳои худро на ба шариат, балки бо идеологияи ғарбӣ ки дар он бузург шудааст ба он пойбанд мекунад ва мегирад. чун амрико ва ғарб исломро аз китоб ва манбаъҳои худи он намешиносанд, аз манбаъҳои асосӣ намешиносанд, чун онҳо исломро тавассути шахсиятҳои машҳур, сиёсатмадорон, варзишгарон, ҳунармандон мешиносанд, дар ҳоле ки инҳо аз ислом фарсахҳо дур ҳастанд. ин аст сабаби асосии он ки ин масъала хеле хатарнок аст. ҳамин аст баррасӣ кардани мо ин масъаларо, ки ҷомеаи ғарбӣ исломро аз рӯи рафтори одамоне мебинад ки ба арзишҳои исломӣ аслан амал намекунанд. масалан худи ҳамин дони дар роҳпаймоии ЛГБТ иштирок кардааст ва парчами онҳоро бардоштааст ва бо онҳо қадам задааст. ба фикри озодии шахсӣ ки ба худи ҳамин тоифаи ҳамҷинсгароӣ, гомосексуализм, дар озодии шахсӣ бар онҳо иштирок карда интихоб кардааст. барои ҳамин вақте ғайримусалмонон онҳоро мебинанд, фикр мекунанд ки ислом низ ҳамин ҳамҷинсгароиро, ҳамин ЛГБТ-ро иҷозат медиҳад. чун ин шахсиятҳоро бо ҳамроҳи онҳо мебинанд, тарафдори онҳо мебинанд. ҳамин аст ки ин таҳриф кардани тавсифи асосии ислом мегардад. ва ҳамчунин ва илова бар ин ҳамин дони ҳамчунин аз ҳуқуқи исқоти ҳамл аборт дифоъ мекунад. ине ки бояд ин кор анҷом биёбад. бояд кӯдак дар шиками модар ба қатл расонанаш аз нигоҳи назари онҳо ҷоиз ва равост, ки ин аз нигоҳи назари ислом қатъан ин ҷиноят аст, қатли шахси зинда. ва ҳамчунин ин дани ҷонибдории марги худихтиёрӣ мебошад, чизе ки ба ислом қатъан манъ аст, ҷоиз нест. худкушӣ инро ҷонибдорӣ мекунанд, эвтаназия мегӯянд. пас ҳамин чизҳо ба он оварда мерасонад ки мардуми ғарб ба ислом ҳамчун дине нигоҳ мекунанд, ки гӯё ҳамаи инҳо дар ислом иҷозат аст ва ин шахсиятҳои исломро ин гуна ба мардум муаррифӣ мекунанд. барои ҳамин дар асл ин хатари хеле бузургӣ ҳаст ва ана ҳамин ҳизби ҷумҳурихоҳ бошад, ҳизби Трамп, гарчанде зидди муҳоҷирон бошад ва дар масъалаи ахлоқӣ дар баъзе масъалаҳо ба арзишҳои исломӣ наздик бошад, ба монанди зидди гомосексуализм, зидди аборт, зидди қатл, куштани худ муносибат кунад, таъкид менамояд ки ин амалҳо дар навиштаҳои дини Тавроти, Инҷили, Қуръон ҳаром ҳастанд. аз ин рӯ мусалмонон дар Амрико дар байни ду ҳалокат қарор доранд, ҷумҳурихоҳон ва ин демократистҳо. агар демократистҳоро дастгирӣ кунанд, озодӣ ва ҷойгоҳе мегиранд, вале арзишҳои динии ахлоқии худро, хосатан он чизе ки мавриди эътиқоди саҳиҳ аст, онро аз даст медиҳанд. агар ҷумҳурихоҳонро дастгирӣ кунанд, арзишҳои ахлоқӣ агарчанде ҳифз шавад, вале нафрат нисбат ба мусалмонҳо афзоиш меёбад, зиёд мегардад ва ин мушкили бузурги мусалмонон дар ғарб дида мешавад, ки ҳар кадоме ҷонибро дастгирӣ кунанд ва оқибат як мамнуъотеро дар худ дорад. хулоса ин дани интихоб шуд, зеро демократия аст, на бо он сабабе ки ӯ мусалмон бошад, дар ҳоле ки ӯ исломро ҳам тарғиб намекунад. танҳо барои гирифтани овоз ба ҳамаи гурӯҳҳо алоқа дорад. мусалмонон, муҳоҷирон ва ин гомосексуалистҳо, гейҳо, сиёҳпӯстҳо, муҳоҷирон ба ҳама алоқа пайванд ба хотири гирифтани овоз. аз ин рӯ сухан гуфтан аз ӯ ҳамчун намояндаи ислом ки мери шаҳр шудааст, ин хатарнок аст. дар бораи ӯ метавон гуфт ҳамчун як сиёсатмадори демократист, ҳамчун як ҷавони соҳиби истеъдод, аммо наметавон ӯро ҳамчун як намояндаи ислом муаррифӣ кард, чун арзишҳои аъмоли вай ҳеҷ наздикӣ ба ислом надорад, ҳеҷ қаробати ба дин надорад. ва дар охир аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҳамаи мо мусулмононро аз ҳар гуна фитнаҳо ошкору ниҳон ҳифз кунад. ва ҷазакумуллоҳу хайран ва саллаллоҳу ала набиина Муҳаммадин ва ала алиҳи ва саҳбиҳи ва саллам.